amafaranga yo kweheza umuntu ngo ayarye gusa. Araza mwibuka butumwa se araza na Nairobi cyo kubabwira ko yigeze kurwara akagira ukabanyura gushashwa yani the sort when rarwa iya abavyi urabana vugaga na Sibomana ngo turebe ubuzima bwa Sibomana dushima Imana kuko turamuzi ari cyo bazabita njia za mkato za Sibomana twozivuze umwana Sibomana arwaye iminsi n'ime barari arakijwe yamayandika afishe utuze twese babyinu yarahari umunsi mwe nanje rero kumwana ngo bapsiri imbere uri yazave nayo ave kambara je kurimba ngo akantu kakize malaria sivu Fatwari cyatumye tudapfa. Hari umugabo umwe ngo basengeye muri umuntu nawe yari umupaga. Wowe yari umuzayifu mukuru we akamupaga. Wewe wo hanze. Barava ngo Yesu we ngo reka ubone cyatumye utaza gutwara abakristo hakiri kare ngo none muri umuntu abanje abaye pastor ngo rya kanisa waruhiye bagiye kuryica nabi ari naro zabura wafu. Kwe kubegera kwizimufasha uzufashwa nuko umukobwa yataje yandi naye bari mukuririmba zikazo kukubukwe hano zikinyarwanda uko sinzi twatu nyere wagenda utagashubira garuka barayimba ku cyumweru muzabana bakijwe hanga batazi network z'abayumbe iyo bamije bazagira ngo nibo bayumbe buri kiranga abayumbe no guceceka bakimbikiriya bakabaza Imana ikavugana nabo. Barasifi. Amen. Abayumbe gitaramo cy'abayumbe ndigiza gisakuza hasakuza kose. Gitaramo cy'abahazi uriya nazakora izo zisakuza. N'igitabo cy'gitaramo cy'abayumbe bagomba kwika hasi kandi bakaza baririmba babasa bagira ibintu bazabaza Mana iki giterane kimeze gute ko duhaye butoriki kerere cyane. Hari umunsi umwe nagiye gutara Bukavu no Sibomana hari na Mutebutsi na Furiza bari nga batandatu barahudumya mukagoroba n'imvura yari yaguye mugaru mwishi. Imana iravuga ngo haje umuntu ngo avuye ruguru mu Kamombo ngo muje kumusubirizayo mu Bugarama ntagire Bukavu wasanye irati abatipe bashitani bagira amarati bazabagenda kandi abantu baje babaza muri ibintu bitatu cyambere harabaje gusenga hajemo n'indorerezi zije kureba ibiri bube hazimwe n'abandi baje gutabara abiyo rero mutagiye muri network y'abayumbe bataha badatabawe kandi badatabaye barataha bari batipe bakabariganisha yari n'abasarendo nezishana Hallelujah. Kubgaho rero dukeneye abantu bameze nk'aba Yakobo bicara hasi bakabara imibare mumbabare muvuge ngo amina. Yakobo aravuga ngo bene data bahindukire umwami Yesu tusiwatabishe tureke kubarusha mu 613 tubaheze ibintu bine birinde inyamafu birinde ubusambanyi birinde gusenga ibigirwamana birinde n'amaraso ibindi byose bibareje amazi watanze wayatanze tusubire gutambuka niki inyagwa y'inyota nayo yaje mu cyaje rese umuntu uvuye mu wiwe ni muvuye wa umuntu uvuye mu wiwe wari ikiri ikiwu ibafashe ari cyo bazabitake muri theology kelele ni ikintu cyose kije mwanya utarubaha iyo ni kelele. Amen. Kuvugana na bishop ngo tuzoze hano muri seminari ngo twige departement z'itorero uko zikora. Twaba turize ngo aprove uri yawe yari mukumva amagara buri munsi ariko mwene data ntaravuga. Vuga tutaza kwigisha departement ese bivaye kagarukira he. Nari mungira ngo vuge icyambe Imana ikadwagukiza ba Petero. Nako na Yakobo. Wa gatatu bavuze ni Yohana namukunda cyane ngo yakundaga ibintu bigera kuri bitatu cyane yakundaga igaburo ryera tugira abantu babayumbe batazabegera igaburo ryera ari ayo n'amashitani mu rutegera igaburo ryera ni mubi abarusha baramuza gukirana ubundi igaburo ryera nibwo bukristo muri inzi w'indirimbo z'Igiswahili yavuze ngo mateso uriyo yaona nikisahau Bwana unikumbushe nubona msiba uzabibike
abantu bakaririmba muri korari ariko igihe kigaburo rugera bagasohoka. Ariko ngira n'ikindi kintu nagomba gusiga ndavuze. Nzanibaza ukuntu muzamuramye ariko twagera gusirimba mu gahunga kamumvisha amakuru mabi. Twamubona bakufunguye umusururu. Ese abantu baza bahimbaza bakahunga igisirimba baza bahunga iki? Murakese na. Rero kubera ibyo bintu naze ntekereza si mama. Imana ikigutije ino ngoma. Reka utuntu two guhimbaza. Muze mwijira mwana micomeka gusirimba gusa. Ibindi mubireke. Erega iyo habaye gusharinga se mugize iraceceka kaja muzarapi ibintu ufayaruka. Bari giterana cy'abayumve kandi n'inyabayumba ari gusirimba. Utu ducika ngiye tundi turi mu kuvaye mwana wa David. Muramuta ndera mabingo navuze. Ariko navuze koko. Ni giterana cy'abayumve. Erega giterana cyose kigirisi. Mwebwe bane liberahaga. Tugeze igihe cyo gukora igiterane ngo cyo umuntu warwaye malaria bwataga. Wagakira ngo dukore igiterane ki. Ese igiterane y'Imana. No, yari ubushafwa. Hanyuma dutanga amasadaka. Aya masadaka dutanza kiye gukora iki? Ututanga amafaranga yo kweheza umuntu ngo ayarye gusa. Araza mwibuka butumwa se. Araza na Europe cyo kubabwira ko yigeze kurwara gakira. Ukabanye buri bushafwa. Yani the sword. When ramba. Iya abavyi burabana vugaga na Sibomana ngo turebe ubuzima bwa Sibomana dushima Imana. Kuko turamuzi ari cyo bazabita njiya za mukato za Sibomana twozivuze. Umwana Sibomana arwaye iminsi n'ime barari. Arakijwe yamayandika afishe utuze twese babyinu yarahari umunsi mwe nanje rero kumwana ngo bapsirimbe uri yazave nayo ave kambara je kurimba ngo akantu bakize malaria sivu. Fatwari cyatumye tudapfa. Hari umugabo umwe ngo basengeye muri umuna we yari umupagani. Wowe yari umuzayifu mukuru we akamupagani. Wewe wo hanze. Barava ngo Yesu we ngo reka ubone cyatumye utaza gutwara abakristo hakiri kare ngo none muri umuna wanje abaye pasteur ngo rya kanisa waruhiye bagiye kuryica nabi ari naro zabura wafu. Amen. Hallelujah. Mungabure tubishire mu bwenge. Yesu umuntu warwaye agakira. Birasaba igitera. No ikizakimbaza nari amasada. Ese ari amasada kazatanga azashari. Ni uzuye ate sinabona cyikubaza. Utane no bufu. Niki cyaba baragwe sadaka ziki. Zivuga ubundi nyuma yivuga butumwa nazindi sadaka zigomba gutanga. Zigomba gutanga ari umuntu ugiye gusohora indirimbo kuko zakwiriza. Naho umuntu wakize ntazingira n'ihutuma. Kubari cyatumye amayi batatwica kare. Itorero rero kenenki. Hallelujah. Amen. Itorero kenenki. Hallelujah. Hakenewe kingi twasomimwe. Kababiri iyi kingi yahengamye Yesu azabimenya inzizifa. Biblia yavuze ngo Elisarwaye mwamara bimenya. Mumbabare muvuge ngo amen. Elisa arwaye. Umwamagira gute arabimenya. Biblia yavuze ngo arazara muririra. Aravuga ngo je baba we Elisa we ngo ko ari amagare n'amafarashi ya Isirayeli. Umwami yabonye abasirikare banani ku rugamba Elisa aravukiye. Dukenere inkingi mu bayumbe batubwira na solution y'ibintu byose. Ano aso tiri umusaza databuke mutoya n'oro muhereze mu badatabuka. Akantu kagaze kaba tutakazi. Azatubwira ngo bana muze duhure mawe mbisake nazira karimba mwijure imbere y'Imana yarangiza akatubwira ngo hazabiki. Tugatura dufite mapu y'ibintu byose bizaha. Abayumbe batatubwire ibizabesha. Shobora kuba namwe mwaraguye. Cyangwa muze musange mwivuga butumwa. Wavuga butumwa bo ntibazaberekwa. Avuga butumwa bagira assurance y'imbaraga Imana zibemerera zo mwivuga butumwa.
kandi ntushobora kugira ahantu ureke kumenya network yabo niba batari mu mubiri cyangwa bari mu mwuka. Nta muvuga butumwa utazawerekwa kandi nta utazuhanura kandi azahanurira hariya. Mwari mwabona kamusore murangiza kare gusengera abarwayi mago yabo ntibibaho. N'ubwo umuntu agiye gusengera abarwayi avuye kwikanisa uwo n'umuyumbe so umuvuga butumwa. Uzi umuvuga butumwa birangirira hano irole y'ibigashira network y'ibikirangirira. Nta muyumbe muvuga butumwa uza gusengera iri muvuga butumwa avahana karya yamara karyama agatekereza abazaza kubwiriza ejo. Naho umuyumbe azasohoka agatangira guhudumira abandi banisho. Supose Bibiri tubwiye mwene wanyu wari warwaye. Umwami agira gute arabimenye. Umwami ngo arareba ngo yaba we risawe ngo kwara amagara n'abafashe cyane cyane ryari tukenera abayumbi. Ni iki gihe hari imyishimo imeze gutya. Twakabaye tugera ku kantu kose. Ndabizi umusaza wese kugwa hano yigeze ahagarara imbere y'umusirikare ukomeye. Aranga ngo mzee Imana yambwiye ngo ejo uyu mwana azantakaje kurwana. Uyu azagende kandi azamwitanga buriki. Nzanibuka yitwa Bakiro Papa Romeo Yoweri Kiro Papa. Nashaka Terezari rwese turubanga utaka Terezari uyu. Ahita ngo mzee ibintu wavuga ni ibiki. Nuko Imana ivuganye nanjye. Ngo kandi niyo utabikora ngo yazafa ngo nuyazafa. Saa 3 bari bapfuye. Ivyo yari yavuze yarasikaje kurwana kamwe mushake wa mupfuma za tubire uko tugenda. Tukene abayumbe batubwire uko utugenda. Amen. Randa karese. Tukene inkingi zivuga zikatubwira ngo ejo hazaza isura. Baze bakora igiterane natwe nitukinanirwa natwe badushyire kuri afishe. Amen. Abandi nabo bayobore ariko tukire departement y'abayumbe. Muri kutubwira utushaje kututuye tudashinga. No! Muvugo k'Imana yagize gute yavuganye na. Twigeze kubana naho ngano. Aha basenga hariya barasenga. Imana yava ngo Rumanza aragiye ngo kandi afunga itorero rikomeye. Rumanza ararira arava ngo simbishaka mu izina rya Yesu. Ariko Imana yavuze iba yavuze. Kandi witinya kuvuga imburi inkingi. Cyambere inkingi ndizigira ubwoba bwo kwikorera no mabanga. Uzi inkingi ntabwo nuko zidataka ziraremererewe. Ariko Imana ikeneye inkingi mu bayumbe. Icyo nazashaka kuvuga Yesu ashimwe. Akecho asenga asenga igitaramo. Saza ni kubi. Saza ni kubi. Umuntu afuye adashashe Imana yakugiriye neza. Ufashe kuzatarama ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere. Akageza ku itariki 31 kwezi kwa kabiri kwa 12. Buri saa amanywa nisho. None byazi. Aratashoboye se. Kare kandi amuntu uja mu 50 basiri. Sirimba, kuriya gusirimba n'imbano y'imbavu. Jana n'imbavu. None twaza tugira ngo okay senga arasirimba dore kandi yaki. Ese ujiyongiye gukora ikutari umutu. Ako kadaga shawo. Kandi ngeze kukakwiyama. Nirarume byawe ntacyo yarafana. Imana ikeneye inkingi. Ikeneye inkingi kandi gusoza Bwana sifiwe. Amen. Tugeze kuja ku mustari paseri fasara byibuka tugera mu gitasha. Dusanga habombotse umukobwa zamwibuka ngo Nyantora. Abasaza bari bicaye imbere y'urusengero baravuga ngo he wakarwenera karashobotse ngo umuntu wari waramutetesheje wasengeraga abashiti bo kana bakira kabagaburi ngo none ngo yaraye abomboke mbene. Umukobwa yarege mbene bababaye kubera iki ari inkingi. Inki nimwari mwabona twadushingira umukobwa tugashima ko yubatse urugo rwiwe ariko intebe yiwe gucumuye twese twari kubera ko inkingi yagize gute havuye. Tene inkingi mu bagabo, tene inkingi mu bagore, dukene inkingi no mu bashumba. Kugira ngo abashumba bose bashikira abayumbe kare harimo itimu nayo ibanga. Azabona niyenda mushakanya mugashakanya imari iri wano y'ijyana. Reka mvuge kano basiroma umuntu uzabazwa basirimbye samaguru ya sa cooperative ibimini uyu muntu azabazwa ni
oya hari icyo abaswahili bita kushakia. Uyu muntu mugomba kumushyiraho point d'interrogation. Ashobora kuba nimba aguruka agomba kuba aturanye n'uzuguruka. Kandi inkingi ziza kare. Murengera agize uko yatinze gufatwa none ariko ashaka ngo dusubizire abafashwe. Ziri ni sheke zo gukererwa mufite. Cyambere mutarubaha amasaha mwapanze y'amateraniro. Uracaniriwe n'ikintu. Abayumbe nibo ba mbere bagomba kuba abisegwa ku masaha. Niyo mpamvu umuntu ugomba kuyobora gahunda. Iyo wishe gahunda hari ibitekerezo abantu bose kubikira gahunda. Nari mvuga ejo kundi hari abantu bandi bagomba kubanza amateraniro ku cyumweru. Abambere ni abayumbe. Nubona abayumbe bashima amateraniro ku cyumweru. Eba si abayumbe abo ngabo. Ni bakina mama, ni abaririmbyi, ni abadiyakoni. Abo bandi bagomba kuziganira amateraniro mu kucu. None se ko mukererwa. Baba tipe bashitani tuvuga bakadutanga amateraniro bakayafunga. Turafatiraye. Mperutse hano mu Rwanda haza mwakana kari kavuye hano za Shirungi kagakobwa. Kafata umukecuru kamukurira akamuzana no karambwe ngo amabuye abiri ufite. Ngo arafite ibuye ryo mu Kayanza ngo nirindi rya Kabare. Akayahonda hamwe korari zigatongana zigatastari. Mama bufite mama. Ngo sagenda oya karavuga ngo mugende muzana gasaka meki harimo amabuye abiri nimba ntawe muhamagare polisi ngwa mbama bufite naho karaye mu butayu ka pepisikirere zo byarese byavuze cyamba twabona ikingi mu bayo mane baperengisha kamwingerevera gafasi adusengera tubwira Imana ngo Mana hagutse izindi kingi muri bo Mana tutumara n'ubushobozi.